Tekereza agaciro k'uyu muryango wanje, utekereza uwo ndiwe muri iyi quartier, utekereza uwo ndiwe muri tekereza agaciro k'umwana w'umukobwa w'ishyuwe. Numari ibintu gutwara uke wa mwana. Ese ko wabira nkaho inda nimba naguteye inda bivuga bukeya tugende kwitonza. No wewe. Jewe ndakwe no jewe reka no tureke ndeke no gutinda taza kunje nyine kwishira mu kibazo. No wewe ntegera unamuka ntegera. Tegera kwa nkiyakana. Umva nyawo ndagusabye unamukuntegera. Noneho wewe reka dupange ibintu. Jewe ikibazo ndakirangiza neza, ndagikorera iyo bwakabaga ukakujya ko mu engineer aza kora turayinzu nawe ipura yinda ndayipura nganeza. Yabaye kaseki moni. Senano ransomye kuri rwa rubuga rwo muco hagati. Inka kandi ziranyazwe ku mutanoga. Oya. Bigenze gute? Inka z'abanya byinshi zirimo wa mugabo rukira gateye. Oya nukuri. Yabaye. Esko tuzomeka gute? Abajenesi bamye baje. Anese ko bhangira gufite telefone ntiwabirevye wowe. Ndabizi. Zacho gangu makurira ku mababy shower. Telefone z'imirimbo mugumamo amushutse intoki mureba abaya biyandika ku mbuga n'amafoto. Oye inka ziragiye. Bana we. Ziragiye. Ko ndabona amasaha abaye. Tegura icaye nje ko ndaje kwa Kiyoni. Amasaha yagiye. Oya sindi mu kubona ariyo murimo kwirirwa. Nyaka tegure. Tegure inzara yarindishe ko numva noneho navyuse meze nabi nkaho ko ndumva imboga itamutorero. Mu mfuko w'isuruwari abantu bazobonera hangaha baje mu bisagara mu miji. Siri koroga ryawe nawe usukari senti yakoze kumawutindiza umuntu wabona munda hashise mu nzara. Mazi mpaka mureba gutware bari nawe ndumva n'umusheni imodoka ihinda nkaho yaje. Ingaruka soko nazangenda na uriya rusaza ngana nawe se. Arankomye none ko ndamuhamagara ntanyitabe. Ntema njyenyine. Sinamera ko data ntema njyenyine. Adutema na twembi. Kamkumva ko rwita. Alo lolo. Ni wewe maye? Wanyobewe. Yewe. Iminsi myinshi cyane kari kuri telefone uri hehe ngahe mbi? Kumbe gutelefona ndi hafi yawe ngahe wawe nari ngukeneye cyane maze iminsi nguhamagaringa byose rasize manje nguhamagara ntunyitaba sinzi uko byagenze message tukisubiza nagwahamagaruka mu kuba sinzi ukuntu wabaye sinzi ukuntu wabimbira kandi ndagukeneye. Umva ariko nawe ni wewe nyiri makosa nyiri bayazana kubera iki wewe wagiye ukaza telefone amasaha tutavuganye. Wabona nyirakema turi kumwe umugore w'iwanje tuzi ko wari umfatishije uri kandi wawe telefone
nimba nari ngufatishije nimba umugore wawe yaragiye kubera kutampamagaye iyi ngamira ishyize ngukeneye ntunagire n'amatsiko yo kumenya ikintu naba ngukeneye umva noneho yagiye abarimo kwirirwa kwa Siyoni badandaza yagiye kandi araza ijoro ngwino urasanga ndaje nari ndi no hafi n'ubundi niyo utitaba kuri telefone nari kuza oya ni karibu ariko ni ubuhoro ko noneho wahinduye imvugo wowe wamukabukira ni ubuhoro oya yiko ari ubuhoro ni karibu bagiye ntabwo ari aho ndaje ntaba hari ngwino niko nakwiza tangiye gukupa telefone ko ndaguhamagara ukigira nawe Yo, karibu wisa. Nije nyine nakuri wisa. Karibu lolo. Sema hori. Uje nono kandi namye ko bazuki telefone. Ubura tese n'ubuhoro ngo ayo n'ubuhoro. None wakambije umunsi wireze mu gahara. Cyagenze gute? Eze uteshe. Cyaje kureba. Cyagenze neza. None se kundeba duhora ndeba. Nuko mbamba nano nayo masaha yazira. None se murakomeye. Se nono jiwazo aho mufuga. Koga mazi iminsi ntagusohoka. Shashe gakora. Iko wagacwa. Urakomeye se. Waruje se kumva gahunda. Naje kuba gahunda. Rero yariza. None tuzosohoka. Tuzasohoka nsiga ngo amagana nk'itatu. Niki cyabaye kugira ngo amagana nk'itatu. Oya no nawe wa mwana w'umukobwa uzushira ibintu mu gaciro. Kurabona narakubwiye ngo uriya mugore wanje Nyirankema ararangamye nimba urusasu rwa Kalibure 12 ararangamye wamarukaza ku telefona uhabona Nyirankema aranywe. Nose nakuri ku telefona gute Fatima zikenshi cyumweru kwa magana nk'itabe habe nuko nakuhamagara minwe habe nabwo nakuhamagara sanga sinayikuka kuhamagara no humba wewe wa telefone amasaha mabi ndagenda ngukupa ubundi nkagira ngonje kwitaba ikindi gihe ugasanga nyine zabasaza nta muri ufite muri telefone sana amanita usimbugire n'abana ngo bayicomeke none se warukomeye warubizi se ko muri minsi n'akazi ndafite kenshi twongera aho twerekeza none bazokwerekeza mu mpimbi ndani ese ko wawe uvuga ukasanga wawe ukibintu hejuru nkaho ari ikintu kikurimo niki kintu nkaho ngaye mbonera kuko nabonye isura uzaniye imisi ngo amaga wanteye ibibazo yabona icyo wahunga afite ikibazo njewe ese ukeragize gutya nicaye mu nzu no mama ateka amashu turi ku meza turi kurya amashu kandi bari kawise neza biraza ayo ni amashu mabi ni amashu yo mu Gatumba ni mabi nuko niba amugura amashu avuye ruguru nkuko uzi ko tuzi ko tujya amashaga mu Gatumba none ayo mu Gatumba nyine niyo gutungisha abategera ngo mare none nasohoye n'izindi nshuti zanje twakagiye muri anniversaire ngo dushike bazana brochette uzi ko ariho nari narakoreye nirya gute mama ntubasije ukumbara none se ko wambwira ko ibyo oya yetegera komeza uvuga ariko tegera ko wambwira ko ibyo kurya bikunaniye none se ko wigeze sinigeze niga ikigara nize pedagogie niyo narangije none se iki kurambwira ko ibyo byakunaniye nico kibazo nibyo gutekwa niyo wabinteye kuko tutaramenyana nawe tutarahura nawe ntabyo kurya byazaga binanira none gahumane ngira ikibazo nagize uruhuko amba nacyanganikiwe mu mutwe sinzi namenye ukuntu ngira kuko bimaze kumbaho kangahe kuko nza mbona abandi bagore basabye ukuntu bazame namaniruka utiki ndabazi ngiyi teste ngiyi uranyereka oya izo za teste niyo mpamvu mpamvu amagabo kanku itaba untaye mu muriro mbamubwire
mba nkubwire ngo niyo mbimenya nari kuzungura wakira mba nkubwire umbwire mba nkubwire nuko bimeze uragiye iminsi yose wari umaze sinzi iyo waroye ngo warantelefone icyo wawe witwaza sinzi iyo wagiye nimba uri kuraja kuzana jewe mataratara ndi umugabo uzwi mfite ifaranga n'agafaranga nimba wowe uri umwana mutoya cyane ejo bundi nirengesha umugabo w'umuzungu namukubise kamitego mukubita jido baza bita ngo ni jido amerikana umuzungu araraba bako wamumenaho amazi ari umwana w'uruhinja kurata kunkinisha mu rugo nta n'isoni uri kuraza kunkinisha ngo ufite inda y'iwanje yego reka nzemere twasabanaga kandi nari narakubwiye wa mwana ngo ndi turi inshuti ariko bucece ndamwitaba gutesa uyu nguyu wabona ko ari pasiteri w'ikazi twari dufite inama y'ikazi sije kujana ubanza urangizanye nanje ubone kwitaba abo bana oya ye none ukangiye wowe ukicitaza undi muntu kuri iryo cumu amacumu uje kuntera muri y'amajambo nari nko urambye ngo ndeke umufiance wanjye kumva nari nko urambye ngo ndeke umufiance iyo telefone yizime twanze tuvugana nari nko urambye ngo ndacyageze gutara ubwo ni bitangaza reka wambujije umuhungu wa mbere twamwita wase pasiteri ntanyita n'umuhemukera nturiwe ndahamwita umva twabanye n'umuhungu si wowe wabyishe abantu bose baje baza kuzukura ubabwira ati nta kibazo urahari none kandi nawe nkubwiye se ntuntere ibibazo bizagenda gutya ntushake kuzumva none umunsi utangiye kumbwira ngo ibikine biri no kishaka ikintu womenye oya reka mbwire no kishaka mfite amamesaje mfite amamesaje twandikirana mfite amawudio yawe wijiyo hirya ndagusabye wagiye kure ndagusabye rero ntushake ese reka mubaze nyine waje wamara amaje nyine urisire kuko ufite nari nkubwiye ngo iyo mucogera kugutelefona kandi n'indirimo nari kuza muno mu wawe ntitaye ngo umugore wawe ari niba ntema badutemane twese kubera ko banyicaje none banyicaje wowe hari kweri aho wararebye neza si twaduhungu twiyogoshesha amasunzu muri muhurira mu bitaramo nguko muraramye nta kibazo twende tumwe mukururana ubyihakana bashyize mu bagabo urahakikisha neza ubihagaze kuko iyo ndari ko ndakubwira ngo abantu bose twari turimo bantandukanyira kwawe ujya kwigira nk'aho utabizi noneho hari umungu twari tukundana vuga bukeya mazimpaka yajanye nyina kwa Siyoni uko yobaga vuga bukeya nagusabye vuga bukeya wamwana utanyambika uzamutera abana n'abandi basanzwe kubihakana no je nawe twari tekereza agaciro k'uyu muryango waje utekereza uwo ndiwe muri iyi quartier utekereza uwo ndiwe muri utekereza agaciro k'umwana w'umukobwa wishyuye numara ibintu gutwara uko wamwana ese ko wabira nkaho inda nimba naguteye inda bivuga bukeya tugende kwitonza noneho wewe jewe ndakwe noneho jewe reka noneho tureke ndeke no gutinda taza kunje nyine kwishira mu kibazo noneho wewe ntegera unamuka untegera tegera kwa ntiyakana umva nyabona ndagusabye unamuka ntegera noneho wewe reka dupange ibintu jewe ikibazo ndakirangiza neza ndagikorera iyo bwakabaga nkakujya ko mu engineer aza kora purayinzu nawe ipurayinda ndayipuraninga neza ndayipuraninga jewe mataratara uragutekera nabi twa oya ntutekere usese utekereza nabi ngo ndakubwiye ngo ikuremo oya nanjye zunako noneho wewe reka kandi gano noneho bigiye kuba neza reka ahubwo kora ahubwo kora hano nimba mu Imana ahubwo kora nungutse igitekerezo oya nungutse igitekerezo wewe ugiye kuba mu rugo rwanje iyi meza uzozuza nimba ubaha hirya nimba ari ariko witwa ko umuntu ahubwo ni ukivuka muri uyu muryango nyine dore kuko wabaga ni wanyu nagusangaga hehe nahe ariko ugiye kuvuka muri uyu muryango noneho wowe reka ngiye kuguhereza umuhungu ugushaka kandi aragushaka ndibirenze ibyumweru 3 natsinda n'ibyumweru 2-3 ucaga 3 muraba muri mu nzu mufite imodoka mufite n'ibiki nawe ubwiwe n'abantu nande ukuye wenda umuremyi ntibazamenya uko byagenda nakubwiye ngo kubita imfubyi wiyibwiriza kugira
kandi gakubwira jewe ndamugushingira umvaga kubwira amakuru noneho ntubona uyu mwana Mazimpaka ubu mwari mwicaye muzi ko Mazimpaka ari uwanjye Mazimpaka n'umwana wasize mukuru wanje namureze bupfuzi noneho ga nyina mukuru wanje yamaze gupfa aguye mu mpanuka y'ibato bari babikariye nyina umugore yaravyaye ko kana kabe karamaze uramuhunga Mazimpaka noneho ga nyina yama yisubira yashaka handi ntabwo yari kwicara ngo afakarire ku kana kamwe ndagenda ndakarera niwo uriya musore muri mukubona muno uri mu gutwara imodoka zanje zihinda wowe Mazimpaka kaze jewe nzumuganiriza ndahera none nimugoroba nzogeze rero mu gitondo ni saa 4:30 umwana namwumvise ikibazo cyo kumushaka njewe nzi ko muzobikora umumuhe kandi n'ibindi nta ninde wo gushatse uruta Mazimpaka uruta ibintu byangendera we nta n'ibindi witonde kandi ugubwe neza nanje uzomumzaye uzonkorera ikintu uzokoza ibidakora ndetse nyuma yabo mu bukwe bwanyu nzotanga impano yo kujijisha niha Mazimpaka kuko ari umwana nareze akanubahuka akagira gute akanubaha agakora iyo bwakaba ariko ya mpano uzozwire uri mu musegetera gute uzoza umenya ngo ni ikintu wakoreye utaza kumutaranga kukarwanda kuko amije wo guteye Mazimpaka rero ngiye kumubwira muzakora ubukwe nukenera nimba muzoja kuri Mars nimba ari Jupiter nimba ari Saturne nimba ari Uranus biratwaza twigabona amaparanete habe naha mu kirere no bareresa kabareresa mu nyuzi ucya mukakorera ubukwe mukazamera kajya kwigisiga cyo kundo wewe uhereye oya yiku zarangiye gende uwe neza Mazimpaka zo gushaka ndagira kuranga zavuga mu kuvuga no gucumuriza umuntu wawe zamucumuriza indwi kabira muri ndamugucumuriza ntamenye ingene umukino wawe kino ndamugucumuriza agenda guterete ariko ikintu ukora kandi kuganaranga nintavyizera nono ndakurahiriye ngo umuntu umugabo kugira ngo vyizere nubona ibintu bwiye nyuma y'iminsi 2 cyangwa umunsi umwe n'igice ejo saa 4:30 Mazimpaka ataraza gutereta ugende uzontaranga ushaka jewe ndavyizeye yegenda nuko oya yo isoga yari nifiti yanjye urikuranga ubukire nageze bamenyereye gutera abana abandi bibazo iso ni inshuti yanjye ubukire nageze umukesha we tukiva tukaje Mombasa tukaja Zanzibar tukaja hehe twaradangaje hamwe twakoze ikomeye nobamuhemukira ndakubwira ngo nimba mufite abakobwa benshi mwahemukiye kuri isi none natwe abakobwa dufite ijambo oya ye mu tohemukira ni Tarasisi mu tohemukira ndagiye ariko byose wambwiye umenye ko ufite hano amazi kwaje sinkikwizera kutigena nsiga guhamagara bose unkuye ku bantu bose ntago wamagana nonoga abasaro bafashe mwijosi ese wahuze unafata n'amara nafashe ntiwarukange kuri yakaka ngiye iminsi uyu munsi twikwita 16 abanyagwa kwa Santino n'abakobwa iyo minsi 3 kandi ibyo nwavuga nutabikora genda singuherekeje oyo data